warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi barik
Allahu Rabbil
saben malam Jumat aliku permulai neng omah kanggo jaluk donga wacana Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mrebes milih bali neng kuburan mangku tangan ketangisan soli wa salim iman alam mada soli wa salim iman alam mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada kebangetan tonget anak turunku kowe ora wirang nangan tinggalanku namun aku bisa bali neng alam donya bakal tarik kesing donyaku sing isih ono soli wa salim iman alam mada soli wa salim iman alam mada wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman qad wa'ada saben malam Jumat aliku permulai neng omah kanggo jaluk donga wacana Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mrebes milih bali neng kuburan mangku tangan ketangisan soli wa salim iman alam mada soli wa salim iman alam mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada kebacut temenan ngger anak turunku kowe ora wirang mangan tinggalanku lamun aku bisa bali neng alam donya bakal tak ringkesi koncoku sing isih ono soli wa salim iman alam mada soli wa salim iman alam mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada wan nuru yahdil haq
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Allah akisna ya Rasulullah ila ati malaja alaika
Daimatan bidawami
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. يسر لنا نيل المنى سل الأنا وفرحنا وزهر أنك سواته والبشر أتهام لنا. يسر لنا نيل المنى سل الأنا وفرحنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. يسر لنا نيل المنى سل الأنا وفرحنا وزهر أنك سواته والبشر أتهام لنا. يسر لنا نيل المنى سل الأنا وفرحنا يا نفس طيبي
حبيبي